Mag road trip na sa ta guys, direta sa Chano Brothers Street padulong sa Cagayan de Oro National Highway going to Lapasan. Ipakita na ko sa inyo ang update diha. Tara, let's go. Guys, straight ni dito sa pagawas ni dito sa Cagayan de Oro National Highway. Nataas kayong building sa Stronghold. Doon nakabuktag as building sa Stronghold rin. Kaning blue nga nasa wala. Then dito sa Carmen apo yung Stronghold dito. Aw, Ficom dito. Isa ra day ang building sa Stronghold rin kaning taas kayo. Fico ditong isa dito, Picas. Sizzling at inihaw.
Alexis Grill. Na Pilgrim Christian College guys. Der Manok. Marian Suits. Traffic guys, traffic. Okay, na inigawas. Sakyanan. Careful ta sa mga intersections dito guys. Tabo ni mga sakyanan. Dagan intersection dito. Ano po dito? Intersection na po dito. Montessori. Tapos medical center. Ano yun? Building medical center. Intersection na po dire. Bali na ding Fico dire. Right dire ta, right turn na ta sa National Highway. Alright. Butuan 195 kilometers. Again, the airport 2.40 kilometers. Wala na ganda ang traffic light, so tanawang update sa road construction diri. Apit naman siguro ni nang uman, not sure.
Bikas matabo din nimo ang kuan. Change lane ta. Ubus, raba ko yun ang mandring area. Ito din to. Ito to. Saka ta diri. Niluag na siya. Luag na kigtabukadan. Yeah, sa right side. Pure gold. Guys, so that's it aning nga video. So if ganahan mo, please like and subscribe to my channel, please. Thank you.